Zwa zwino ri vha ḓisela vhupfiwa ha vhaṱaleli nga zwa u tsimiwa ha muḓagasi nga tou sielisana nga vha Eskom. Ndi vhona a si mafhungo a vhuḓi na luthihi uri ri kumela kha luṱa lwa vhuṋa. Ndo sedza uri zwino vhana vha grade 12 vha khou tea u ṅwala nga ngeno mabindu a khou gungula uri khamusi zwiṱoko zwavho zwi khou tshinyala. Nṋe ndi vhona uri Eskom kha i lugise mafhungo ayo tshe na tshifhinga. U amba ngoho zwine Eskom ya khou ita kha vhagudiswa vhane vha khou yo ṅwala milingo zwino a si mafhungo avhuḓi. Nṋe zwine nṋe ndi nga vha eletshedza zwone ndi uri kha vha wane schedule tsha uri muḓagasi u ḓo ṱuwa nga tshifhingaḓe wa vhuya nga tshifhingaḓe vhuponi havho uri vha songo khakhisea vha ḓivhe uri vha vhala lini. Zwine ndi nga eletshedza zwone matshudeni vha murole wa vhufumi na vhuvhili ndi zwa uri kha vha ḓifhise tshifhinga tsha u vhala hu nga masiari. Ndo sedza uri heḽi dengetenge ḽine ra vha khaḽo ḽa u shumisa muḓagasi nga u sielisana ri tonga ri kha ḓivha kule vhukuma na u ḽi fhedza. U khauwa ha muḓagasi kha tshifhinga tsha zwino muhashi zwi khou khokhovhedza vhukuma vhoramabindu, zwi khou khokhovhedza vhukuma vhana vha zwikolo ngauri vhana vha zwikolo vha ḓo balelwa u vhala hu sina muḓagasi hu sina mavhone, ngeno vhoramabindu vha tshi khou balelwa u shuma nga ndavha ya u khauwa muḓagasi. Ndi khou vhona zwi ḓo vhaisa vhukuma kha vhana vha no khou tea u ṅwala mulingo vha matshudeni a maṱiriki. Zwino ndi vhona uri muvhuso kha u ite mbetshelwa dza uri hu vhe na fhethu hune vhana vha ḓo vhalela hone musi muḓagasi wo ṱuwa hu vhe hu na dzi generator dzine dza nga kona u funga mavhone vhana vha kona u vhala zwavhuḓi. Ṱhamusi zwi tshi khou ya nga zwisi kana fhethu hune vhana vha hone vha tou kuvhangana fhethu hanefho. Nṋe ndi vhona uri zwa u ṱuwa muḓagasi zwone zwi ḓo thithisa milingo ya vhana vha tshikolo ngauri ndi tshi ri vha Eskom ndi vhona ungari ndi khwine vha tshi khwinifhadza kuitele kwavho ka u dzima muḓagasi ngo sielisana.